Reka tujye mu mikino gato twakire mugenzi wacu Mugaragu David kugira ngo adusobanurire urugendo rw'Amavubi. Kubu Amavubi atsinze bivuze iki? Ese hari ikizere ko akomeza mu gikombe cy'isi? Biriwe neza Mugaragu? Umeze neza Cyubahiro? Yego, urakoze cyane. Bivuze ko Amavubi se ari mu cy'isi buriya cyangwa no gutegereza? Urugendo ruracyari kuko ni imikino ni ritsinda, hanyuma iritsinda ryo rizavamo nyuma y'ahangaha amakipe azakomeza nabwo azajya muri indi tsinda izatuma tumenya amakipe azakina igikombe cy'isi. Gusa birashyira kugana aho mu gikombe cy'isi urimo uravuga kubera ko u Rwanda ruboye itsinda. Ni ukuvuga ngo ni inshuro ya kabiri kuko window ya mbere yakinwe imikino ibiri, u Rwanda rwayisoje ruyoboye, twagiye gutsinda rufite amanota 4. Window ya kabiri narwo u Rwanda rusoje ruyoboye rufite amanota 7, nubwo muri window ebyiri za mbere zakinwe mu mpeshyi y'umwaka ushize u Rwanda rwasaruye amanota 4 mu mikino ibiri, ariko ubu noneho rusaruye amanota 3 muri iyo mikino ibiri. Nkuko wari bivuze rero ni zingahe bakina? Nuvuga ngo kuko ni imikino 10. Ubu mikino izagaruka mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha 2025 tariki 17. Ubwo tuzaba hazakinwa umukino wa gatanu, hakinwe n'umukino wa gatandatu mu kwezi kwa gatatu. Hanyuma mu mpeshyi za 2025 hakinwe umukino wa karindwi ndetse n'umukino wa 8. Hanyuma mu ntangiriro z'ukwezi kwa muri 2026 ari umwaka uzaba mu gikombe cy'isi ariko azakinwa imikino ya makuru. N'urugendo navuga ko ruba ari rurerure muri rusange, kugira ngo ni window itangira kare kuko urabizi ko iki gikombe cy'isi amakipe azaba yarongerewe, umubare wariyongereye kugera ku makipe ku makipe 32. Nibwo bwa amakipe azaba agiye gukina ari 48. So navuga ko rero ariyo mpamvu imikino nayo gushaka itike babitangiye hakiri kare kugira ngo amakipe agira igihe kinini cyo kuba yashaka ino tike. Uyu mukino rero wabonye utabonye hari ikizere ku Mavubi? Icyambere cyo ukurikije n'umutoza ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko kuva yafata ikipe y'igihugu y'u Rwanda imikino akinnye ataherukaga kuba ari kumwe n'abakinnyi iramugora, kuko agifata ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabanje gukina na Zimbabwe. Icyo gihe abantu bagiye neza n'imikino yabereye i Huye muri no campaign u Rwanda rwanganyije ubusa ku busa na Zimbabwe. Umukino akurikiye wese atsinda Afurika y'Epfo 2-2. Hanyuma abakinnyi basura amakipe yabo, tugaruka mu kwezi kwa gatatu muri ya window cyangwa se muri international break muri ya mikino ya gishuti. Icyo gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda kirinye imikino bari muri Madagascar, navuga ko bari bagize nka minituru no kugira ngo bakine iyo mikino ya gishuti. Banganyije na Botswana umukino wa mbere bari muri Madagascar, ariko umukino wa kabiri atsinda ibitego 2-0. Ejo mu kiganiro n'itangazamakuru, ikiganiro bakoreye n'ubundi kuri stade ya Moses Mabida yabereho uno mukino, yaravuze ko akenshi umukino wa mbere muri window zose agiye gukina uramugora kuko abakinnyi ntabwo baba baheruka, ariko iyo amaze kuwukina abamaze kubona amakosa ahari, abamaze kubona urwego rw'abakinnyi ko bahagaze. Ari no mpamvu no munsi mu bakinnyi bari bakinnye kuri Benin yari yakoze impinduka 3. Nuvuga ngo witwa Bonner ukina hagati ndetse n'uno witwa umusore witwa George watsinze igitego ukina ku mpande asatira, ndetse ugashyiraho na Muhire Keve ukina hagati ku mukino ushize. Abo bose bari batatu kuri Benin bari binjemo basimbara, ariko no munsi yababanjemo kandi babonye ko byatanze umusaruro. Nk'uko warubimbaje rero, ukurikije uko iminsi igenda iza ndetse n'uko umutoza Spitira agumana ikipe y'igihugu Amavubi, urabona ko aragenda amenya abakinnyi b'Abanyarwanda ndetse n'abakinnyi bo kugenderaho bo gushingiraho. Wareba n'iri tsinda, ubundi itsinda abantu bumvaga ko Nigeria yakinnye finali igikombe cya Afurika y'Epfo, navuga ko nayo isa naho yabaye avance mu gikombe cya Afurika, na Benin isanzwe iremereye, bumvaga ko nibara ayo makipe ariyo yaba arimo arashakirwamo amakipe agomba kuza avance cyangwa se no kubara itsinda. Ariko urebye uko ubu ngubu bimeze, u Rwanda n'urwa mbere, hanyuma Benin ikaza ku mwanya wa kabiri, hanyuma ikipe ya Nigeria ubu tuvuga ko South Africa ku mwanya wa kabiri, Benin ku mwanya wa gatatu, Afurika y'Epfo yo ikaba ubwo Afurika y'Epfo ku mwanya wa kabiri, Benin ku mwanya wa gatatu, zose ziranganya amanota 7. U Rwanda ariko ruzigamye ibitego 2, hanyuma Benin na Afurika y'Epfo bizigamye igitego 1-1, ariko ikipe ya Afurika y'Epfo kuko ari imaze kwinjiza ibitego byinshi ikaza ku mwanya wa kabiri, Lesotho ku mwanya wa 4 n'amanota 5, Nigeria ku mwanya wa 5 n'amanota 3. Nigeria yabwaga amahirwe kuri itsinda muri zariyobora, hanyuma Afurika y'Epfo ikaba yaza ku mwanya wa kabiri cyangwa se yakwirangaraho Benin ikaza ku mwanya wa 3. Ariko ukurikije uko ubu ngubu itsinda rihagaze nyuma y'imikino 4, urabona ko ni itsinda rigishoboka, ni itsinda rikinika ku buryo uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo irakina, uko umutoza apanga abakinnyi be, uko agenda basimbuza window imwe, uko agarukana abandi bakinnyi, nuko agenda asobanukirwa na buri mukinnyi wose n'imbaraga z'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ubona ko progression cyangwa ko tugenda tugana imbere biratanga icyizere ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ubundi mu gihe kiri imbere z'abayitwara. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ubwo rero gahunda ihari nuko nyuma ya muri Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo nubwo bategerejwe kuza kugaruka hano mu Rwanda, hanyuma bagaruke
abakinnyi urabizi ko kuwa gatandatu Rayon Sport na APR bazakina umukino w'inshuti, abari muri APR no muri Rayon bagifite amasezerano cyangwa se bari no kuganira bagasubira mu makipe yabo, hanyuma akenshi baturuka hanze bari muri vacances, ariko muri no mpeshyi hari gutegurwa Sekafa y'ibihugu ku buryo n'ubundi n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba irimo irategura kuzabaye kwitebera Sekafa. Urakoze cyane, ndagushimiye Mugaragu. Urakoze cyane nawe cyubahiro.